6 for pace, 8 for gallop, 8.5 for canter, 8 for spirit, 8 for form on the rider, and 8.5 for walk. Für Los de Bois mit Marlene Stühler gibt es 8,0 für Tölt und 8,0 auch für Tölt langsam. Für den Trab 8,0, Pass 6, Galopp 8, langsamer Galopp 8,5, Charakter und Gehwille 8, Form unter dem Reiter 8 und Schritt 8,5. Og Los de Bois hefur fengið undir 8,6 undan Oddi frá Vördu, undan Aski frá Hákonsgarðnum og Ósk frá Vördu. Móðurinn Erla frá Enni, undan Íl og Glóð frá Enni. Það Reynir Aðalsteinsson sem sýnir okkur fyllir.